abasigaza aba harimu Joweru Ashabahebwa nibagirangu bakagura ahitakeri konka we Muzeeyi Idrisa Kabanda arikugambwa kuba ariwe mukama w'itakeri nagirango abasigaza aba atari kubamanya nawe yareberaho abamahe nibarumba ahitakariye. Abamahe ababahagatire enkoni hamwe n'embundo barebwaho barikubinga abo bashanga ahitakeri erikwingana hika 50 kandi abamaha babombekere n'obuju ahitakeri. Abasigaza aba hamwe n'abamahe aba bari ahitakeri omukire kya Busheshe side ya Nyakazuba obwe abaturage bo bebembirwe defense w'ekyaro konka polisi eyebembirwe DPC Peter Omoni yayetwa buguru butakora hansi etyo nko kubinga abasigaza aba hamwe n'abamahe aba bariyo nibasindikiriza Muzeeyi Idrisa Kabanda n'abaturabe abarukutura ahitakeri erukuhingura hika 50. Polisi yacureza abaturaba kandi yayeta embaju zombi omurukiko orw'ekyama orwayitabibwamo chairman w'ekyaro kandi DPC Peter Omoni yaragira abantu abangu baruge ahitakeri okwisya obukoti erasharemo konka abasigazi abarimu Joweru Ashabahebwa hamwe n'abanyamahebo bagirangu tibarukwija kuruga ahitakeri. All the information that the issue is still even in court of this land. So if the issue is in court, this country we respect law. So we are advising all of them to wait until court finishes. Eki kyaretaho bwire obuzibu hagati ya polisi n'abarukuhayanira itakeri hoteireho abanyamahe abagirango bo tibarukwija kurirugaho kandi aho DPC na CID barebwaho barukutambikirana ebigambo. Also communicate to your supervisor. Listen, you also communicate to your father. I mean you are command. Let also your supervisor call the DPC we harmonize. But if you say the DPC has communicated, for you say you are not, these people are not living. Then who are you? Abatura nabo ahabwe kiniga nuko kusindikiriza Umaru Karanzi okurugaho ati nkugurukira pichipichi ahabwa abatura abantu benda kumukora kubi. Karanzi rwashitopa nogenda. Chicho tawulira. Abatura batorekana enju eyashenywa hamwe n'ebyokurya ebishishirwe kandi bayemesereza abamahe ahabwo gukora eki na n'abasigazi abahikire n'ahakurya embuzi zabo. Babanzirusiza n'emifaliso nebakikola ki bagitwala abamaje ndi wano sobedwa sinawe nsula tingwa na denkolera badde nsula ndona denimira balese mwogo bamukuddemu yenna. Abatura bashaba President Museveni ngu ataho mu nshongezi ez'emihondano y'ebyamataka mu Rusembabule. Banga lyonna nze yampeereza wano mba nkolera kazimba wano nyumba yange natandise okulimirawo enimiro yange mwogo bamukudde ne bajja nyumba yino bagikonyekonye ne banzirusa n'amaje ne banzirusa ngate ango bawo simumanyi kyaffe tubadde kumbeera wano tuzaliddwa kuno nga tulina buzibu bwonna twasanze embeera embi tusaba gavumenti tugikubira omulanga eyingire Ssembabule lw'emiyaga etaase ebizibu bino ebiriwo. Muzeeyi Idrisa Kabanda nagirango itakeri akaruhungurira kuruga harishe omwaka gwa 1998 kandi atwire narituraho n'abantu be kandi kyamutangaza okureba hariho abantu abariyo nibarihakanira. Naye ettaka lino nalifuna lyali lya jjajja Lutaakome Bumbakali n'alekawo mutabani we Jafwali Sekalega nga ye kitanga era nembeera ku ttaka kuno myaka gyonna okuva mwaka 8 kitange yafa 8 kati nembeerako ku ttaka kuno era nze ndikozesa era ettaka lyange. Kabanda nagirangu akajemeserezebwa okuza mu kooti omwaka gw'2024 kandi itakeri yaritekaho n'emihingo konka izoba lyanyuma abazyo kimuhirisho kye ahamutwe okureba omusigazi Joweru Ashabahebwa naija n'abamahe arikugirangu akaguraho ekicweka kyaryo kuzisalamu kati jjo lyabalamu abadde ndi awo omwezi guno ogwokusatu nga oyo omulenza omuvubuka ajja n'abamagye PDF n'abantu abalala bangi nnyo n'ebifumu n'esengenge n'emiggo ne bajja ne kye basanzeemu kyonna abaana bange ne babakuba embuzi ne bazirya 3
baziridde. Gasha kwa Bashir Kalema ahabwa Tayari West. What